Ninki umungwano yako sapa Matiang'i. Egasi. Ole 60 years old. Matiang'i ngo sabe egasi. Anga nayo como sabe egasi gosanga no mwana ogu. Teribu ya gutwale nyanda mwabu mugaka of that particular age. Ukukwana nobo rokurume yago nga because Matiang'i has achieved. Aba kamba mara bale boni gano togamba siruto. Mbaliko rama Kalonzo. Abantu ba South Mugirango mbiamuno sana asoko kano mungwano oyo. Oboli mbiyo soreira ne kubo mungwano sagera ego. Mbiyo soreira ne kubo sagero ya ego South Mugirango bo MP. Na abere chintu ndestalinge ngomero mugaka geto yomo. Okorokanangu miaka ya chire. It could be 55 years and above or even 60 and above. Umugako you consistently akora Dr. King of Fred Matiang'i. Umugako you ngakanga maybe no mogere ukenete gusi umaeteke gusi. No mugusi kurusote mugirango. Bataje ko muigu mutegerega. Uyimoko na bataba mubwate. Chentu asomete nere kisi school. Na no yumite miaka 10. Miaka 10 tanga etimero. Mugako you akurusote mugirango. Asa Matiang'i aiboire. So Matiang'i asayamo enyomba yamo. Umugako yu ubasomete na Dr. King of Fred Matiang'i Kiss School. Iko na maite Matiang'i vya gutobwa abange baito abo maite kurubo saibwa mpaka buna ikire boniga. Umugako yu basomenya Matiang'i university. Umugako yu kakorekanaiga abarabe age mates na Matiang'i. Ingabone igekere tu ikere tubwate Matiang'i ne presidential candidate. Omuntu basomete na Matiang'i high school, university, babedramo, bamanyaine, gocha, nero tagere number 1. Ogorama Matiang'i. Omaite nare konyole mbarambamba gorama Matiang'i. Nare gutwara bakongo bonde bwensi. Yakogorone mbarambamba. First of all, ntumo maite numusani ngoragirale na bakwa ukene nonde, gosote benga probably because of his level of education na bagorama Matiang'i. That is okay. Lakini kiroko nyoro mugaka buno yosomete. Omanyire myaka yose omanyire mechando twedire bunaba gusi. Omaitenga for the last 20 plus years ntwanye gutwara kingpin, ntwanye gutwara someone to represent us igorali. Bono twarosire Matiang'i twigira at this level. Omagosoka komorama. Abuara na bogo twara shida. Asenge nja very consistent. Wanongo muhando njibieka personally. Ndeto ko mukora chi video 800 ko munyoliare ningo. 800. This being the first one. Ninki umungwano yako sapa Matiang'i. Egasi. Ole 60 years old. Matiang'i ngo sabe egasi. Anga nayo como sabe egasi gosanga no mwana ogu. Goso mocho kuroganga nero gosaba Matiang'i egasi. Anga boni gano mwana oyo mumuro goso mwese ko senyaroka ujire sukuru okore ata Matiang'i naki mondolera ande iga kore itiria anyoro sino busigari. Anyoro goso bwalimu. Lakini nayo okwerera. Nayo okwerera kuri 60 years emyakere ngo tokole gasi. 60 years. Nayo okorera Matiang'i akwegasi. Ngekina kigekogera toga ni Matiang'i airubo president. Yani it's all about you. Nayo bo tobete wegarasa tubori naki Matiang'i atara bori kiro keria. Sagero mbiyale. Kaki kara konye sagero. Matiang'i, it's not about him or it's not about Sagero. It's about Omogusi. It's about Omogusi. Kera Matiang'i ataraso interior. Kera Matiang'i ataraso education. Kera Matiang'i atarakolega as ICT ale minister. Kera Matiang'i ataraba the coordinating person in Uhuru Kenyatta's government. Kera Matiang'i ataraga the World Bank. Gaikuwa lenga aje. Kera Matiang'i akore byonsi pipa kuru agachaka morora gatana kijana kelia na bokia cover ICT kama secretary kaikwa lenge. Ngaikwa lenge who prevented you from rising? Bono Matiang'i kere asako gando president, you are the first person to come out kumwataka. Ngwasi betu chingo liyo katebunga aibera kando. Tika Matiang'i akole ga ogora gokonye. You are all given the entire world to explore your opportunities. Ogama kwimuka ogakole bigwa akolete. Gokorandi chi video 800 eji part 2 nerembe pi. Tihono bate.
I've taken my time kwa tabina ki kakito kara siasa. Aya togiru togo kwa mani. Togi Matiang'i kwa mani. Lakini Murama Matiang'i because kerongo cha kumurama ase dira balia gusi obno gotokora mangana mabe mnaba gusi. Yakogara we have fronted Dr. Kengo Fred Matiang'i. You know, it's not about Matiang'i. Ngana to president. No, it's about lifting the interest of the community. Timejo sama gusimbaro patara grau sofa. Gotatika Sagero. Ningi kira garo mungwano yo akukwana nobo ranger ngabne. Enya ndamwa. Onye go takete kubolibo president gusi. You see, I've been saying it. Come out and say no president. Okuboli tiama gusiba kwekero. Lakini bon tuli kuboli president, tuli kuboli MP, tuli kuboli senator, tuli kuboli kende kyonse Matiang'i okora. Ngo kandi to Ruto. Akote bangera alisi William Ruto Matiang'i ndango mwagase. Ruto ngasikia kwa ire ndugu yani. Ndugu yani Sagero. Ruto ngasikia kwa ire. So that tote benga Ruto is a good man. Okonyera Sagero. So tikama Sagero ara Matiang'i. Ngasikia kwa ire ise muntu. Yeah? Enya ndamwa mwe yaba gusito gutwara kiretu bwato yitago soka isiko tikatonye kole pi once and for all. Nendege ndoke gukumya ngana bagaka gite. It's a specific cohort of older generations. Baba ndoko bakikolikia Matiang'i. Baba ndo toroke na basaina ki ya mnege saku mbiyatoga ndo guchia. Bunege saku tosuke guchia Matiang'i no to wendo kobera. Ikanga bako toroke bako set a good example na bako ranga na bako gurwa. Na bako gurwa bako kichibesa. Chinyanda mwamunga atara yego gasi ko Matiang'i taisaini. Inga bono Sagero atara yego gasi nga Matiang'i taisaini. Bana ko kwana nga Matiang'i amulike Matiang'i amatenga nju Sagero kranza ka kima Sagero yako ngo. Kura te yoko salary Matiang'i na kura te yoko Matiang'i. Yako gera it's very clear. Aba gusiba nchirane te kiyolisali nga Matiang'i to gosuke. Ekura ge koya eye. Matiang'i. Let us just be very honest. Tokora Matiang'i nganega siko musafa atako ede kira linginjira. Where were you? Abana bo mungwano yo. Daro ni ngwa dress ase shwe. Tebiso. Onye ta ko lete muki. Atiye kwegwera aba sacha bande enyanda mwamu. Abana bali baje ni ngote. Omurugie wo mugako yo. Tebi mugako go. Inga uyo akura mlena batu mukae. Uganite mugako yasikwa. Asike Matiang'i. Talk to him. Onye kala Ruto wacha kae kwa amani. Ntundura mukandi unava gusi. Na batebitikero kende ga Matiang'i abate bikosi bitatu. Ebikosi bitatu. Ekia land, ekinji kavu. Ekia mache, ni ekia hewa. Bono nche ingolide hewa. Angani. Ekia angani, kia mbeo. Gitu achire itogocha as the last resort. Kwa ramire Matiang'i consistently tukireta dana ki mwako yaya. Ngoikale aligereria manyana ki whatever is doing is wrong. Lakini tuanyorenga consistently era akora Matiang'i auto salary. Sagero, I have enough information about you. Akagaragana roshukura Matiang'i became a person of interest. Uja kuvulu mungwano yo ngaya korite gas. Kisi school kera Matiang'i arakweta eregya jorete. Ingo makwevolinga omungwano Sagero. Kera Matiang'i alikute gas ya entangani eranga yarenge. Kera Matiang'i akoma Dr. Kengo Fred Matiang'i eranga yarenge. Kera Matiang'i achikoro Uhuru Kenyatta eranga yarenge. Kera Matiang'i alenge PA ya Nyachae eranga yarenge. So Matiang'i akatebunga Matiang'i koromuki ochokonye Sagero. Inga Matiang'i koromuki kabisa ochokonye Sagero. Abana bo musacho oyo Sagero. Sit down with your father and tell him this way. Enyanda mwamu musacha be myaka yaye televizya. Ndete mboli aba gusibu na mulega. Omugako uyu naligo no mutakala. No muntu nante bingo mugako yo tabwati ndagera boy. Mugako eno mutakale ngatabwati kende.
Omugako uyu nari ko mogote yaba gusiga kiti atole tuborani buna ichire iko kabisa ichire no mutakari nga Matiang'i atiye gukonya abana batabwate marube echi skuru Matiang'i atiye gukonya abanyagitari batari ikiri batanya konyora gasi andozi turi omugako uyu ichire iga obwate pake bitenge byo mutu to mwegasi ai gwegasi aratiga abanda bataka Telibu ya gutwale nyanda mwabu mugaka of that particular age. Ukukwana nobo kurume yako nga because Matiang'i has achieved. Ukukwana kurume yako Matiang'i nanjire nabagusi. I'm going to do part 2, 3, 4 mpaka 800 Chiasagero until he apologizes public which is Matiang'i. Yakogara Matiang'i tarako liya, tarako chegiandons, taliko boli tarako ruaneli bagari yako siruto. It's just very clear. Simple and clear. Respect to Dr. King of Fred Matiang'i. Munaba gusi tikatoi kirera ki ntuko lead as an example. Ngora mule ngaba sikisi. Ruto taliko go kiondoro lakini mbali ko marama. Abo iko yabaga. Mbali ko ramagashagwa raisi go ngangashago kura. Aba kamba mbaro bale boni gono to gamba siruto. Mbali ko rama Kalonzo. Ntoma entenye abantu ko kuliga Matiang'i no ena besa. Bamutenga Matiang'i. Bwate 10 bekere gale mabuto kushugusi. Barabega si amuno kwekaraza maambi tiganda na matanga kusi ndame Matiang'i. Tiganda nde nyangi ndame Matiang'i. Tiganda nde chiro ndame Matiang'i. We cannot allow that. Evijana to kweru to protect Matiang'i to our level best. So that at least eke kusi eke sakugeti kya kusi kenyoro muchoko. Tonyore ne ntunga ngosi kutole going forward because now muhaga mno yoli 60 years old. Nabara beta kumi kiyecho kabochi muntu. But us who have some years nyasaga gotoba moto uchi komenya ndomento ko mind on which kind of a life to uchi komenya and say we cannot allow that particular character. Ango go set example kure kenyoroki agogoro. Nga ogoro na Matiang'i ekenyole kem mugasoma ko ngane na kumuramba. Abantu ba South Mugirango mbiamuno sana asoko kano mungwano we. Oboli mbiyo sore ne ko bo mungwano sagera ego. Mbiyo sore ne kuba sagero ya South Mugirango bwempi. Aseki enyanda mwamu nenda kwegimera kiregendo nga Matiang'i talimu ya asinge njata mwete kasi igale kwe kuna CDF anga tejo kuchi abantu ba South Mugirango umbi ya mono anga ibete aragira ateke pi igombo amokonya tetikanya sa amokonya bon mu base ko muhakero gogende gyonsi yakogara n'umuntu bwate kwegimera kiregendo esege songe kunga selfishness. He wants everything for himself. That is not fair.